Svečano otvaranje 39. susreta sela opštine Negotin, u kojima će ove godine učestvovati 12 mesnih zajednica i isto toliko kulturno-umetničkih društava, bilo je prilika da se izrazi zahvalnost svima onima koji na razne načine pomažu trajanje ove smotre, posebno mesnim zajednicama i njihovim amaterskim ansamblima, čuvarima bogate muzičke i običajne tradicije Negotinske krajine. Narod Negotinske krajine ostavio je za sebe vekove teških iskušenja i mukotrpnog življenja na ovim prostorima, ali se nikada nije odrekao sebe i zaboravio na običaje, tradiciju i nasleđe svojih predaka, neka tako i ostane. Mi koji vodimo ovu opštinu, kao jedan od prioritetnih pravaca razvoja vidimo razvoj sela i poljoprivrede. Ove godine odredili smo znatna sredstva za razvoj mesnih zajednica, kao i 25 miliona za subvencije u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Pozivam vas da maksimalno iskoristite ovu mogućnost i unapredite vašu proizvodnju. Kulturno-umetničko društvo Mokranjac ima dugu tradiciju u Mokranju, mestu porekla porodice velikog srpskog kompozitora Stevana Mokranjca, ali je gotovo 2 decenije bilo neaktivno. Poslednje 4 godine sa obnovljenim radom potvrdilo je svoju vitalnost. Titulom pobednika prošlogodišnjih susreta selo Mokranje i KUD Mokranjac sa programom Navečarije stekli su pravo da kao domaćini otvore 39. susrete sela. Pazite, kao pobednici prošlogodišnji, mislim, jako mi je drago i dika je, mislim, ovog sela biti pobednik jednom od tih susreti sela. A što se tiče sada ove godine, mi smo počeli sa pripremama jako rano i tako da nadamo se opet dobrom plasmanu. A što se tiče jedan deo čuvarskog programa, mislim, zadovoljavajući, nema zamerki, ali vidjet ćemo i u našem delu šta će bude. Ima nas oko 60 trenutno sad aktivnih u ovom klubu, što ju učestvuju večeras. A što se tiče, to je večernjača, to je predslava, veče i tako da razlikuje se od srpskih sela što mi radimo u vlaškim selima. Gostujući kulturno-umetničko društvo Mladost iz Čubre svojim programom Prosidba vratilo je publiku u jedno davno vreme utemeljene porodične tradicije u krajinskom srpskom selu. Prosidba, to je ono kad su mi stvarno moji stari pričali da tu te nije pitao niko. Iz sela Rečke je bila mlada, za koju jednog našeg, nažalost, pokojnog Slobodana Golubovića Mrlje, baba, bila došla. Ona uopšte nije znala da je mladoženja Ćopa, verovali ili ne. Ja sam po tome, po tim sećanjima nešto uradio, znači kad je došla bilo je kasno. Završeno je to sve i tako, da mladi vide gde 12 spavaju u sobe, pradeda i čukun deda i ne znam šta, i mlada i mladoženja prvu bračnu noć. To ova današnja mladež treba da vidi. I da čujemo reč dve o vašem kulturno-umetničkom društvu, tradicija, čime se sada aktuelno bavi, s obzirom da su susreti u toku. Mi smo nekoliko puta nastupali, dobro, ja sam koristio tu promociju jedne svoje druge knjige, u Soko Banji imali smo jako lep nastup, to je stvarno bilo nepamćeno u Banji. I uopšte idemo sad, pokušavamo nešto za Šarenicu, pokušavamo neku promociju da napravimo u Beograd, promociju svoje knjige i promociju društva, odnosno naše nošnje. Mislim da je svako se diči svojim perjem, svaka ptica, ali mislim da krajina ima to i Vlaška i ovo spet, i mislim baš to da izmešamo nešto sa Mokranjcima i da odemo do tog Beograda, da oni vide da i krajina postoji, da i krajina treba, da Hajduk Veljko ništa nije bio manji junak od vožda i ostalih i da recimo Stevan Mokranjac sigurno nije imao premca do dan danas. Ja tu muziku ne pratim toliko, nisam baš ovo, ali znači u svetu smo poznati po tome i to treba zadržati. Kažem, treba malo više sponzora, malo više opština da povede računa, ali uglavnom dobro, mrdnulo se i radi se. U nastavku prvog kruga ovogodišnjih susreta sela opštine Negotin idućeg vikenda svoje programe prikazaće još 4 kulturno-umetnička društva iz Tamniča, Bukovča, Štubika i Jasenice. Susrete prati višečlani žiri koji će prema važećim propozicijama najbolje učesnike proglasiti u okviru programa Majskih svečanosti u Negotinu.